Still no sign of Travis Decker. What are you going to do next? You're really stuck between a rock and a hard place, no question about it. The Decker girls were found dead west of Leavenworth in Chelan County after they didn't return from a scheduled visit with their father. The search for him expanded into neighboring Kittitas County. You really want to catch this guy, and it's got to be incredibly frustrating not to be able to do that, to not know where he is or what's happened to him. Former King County Sheriff and King 5 law enforcement analyst John Urquhart says the decision by the Kittitas County Sheriff's Office to shift toward recovery mode was likely the right call. When you're not getting tips, when the dogs can't find him, when the helicopters can't spot him, I think the logical conclusion is either he's dead or he's out of the area. Investigators say Decker has mountain survival skills and advanced military training. But without concrete evidence, Urquhart says it's hard to keep sending crews into the wilderness. I really feel for the two sheriffs. They're looking at the resources. They're looking at the money that this is costing. They're looking at what their budget is. But somebody's got to make that tough, hard decision. And I'm sure there's a lot of their officers and detectives out there that don't want to quit. They want to keep looking for this guy. But without any sign of Decker, there may be no alternative. This case is going to haunt some of these detectives for a long time, whether they catch him or not. La casa donde fue detenido Adolfo Macias Villamar alias Fito no era cualquier refugio improvisado. Contaba con piscina, un gimnasio completamente equipado, electrodomésticos, paredes revestidas en mármol y hasta una sala de juegos de mesa. Detrás de una propiedad en aparente construcción en una zona residencial de la provincia de Manabí, en Ecuador, se escondía uno de los criminales más buscados del país, Fito, líder de la organización criminal Los Choneros. De lo más sorprendente fue un búnker oculto bajo el piso. Llegaron maquinarias excavadoras y en ese momento comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo. El momento de la captura quedó registrado en imágenes difundidas por las autoridades. Militares rodearon a Fito en el interior de la vivienda, apuntándole con sus fusiles mientras le exigían gritar su nombre completo para confirmar su identidad. José Adolfo Macias. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macias Villamar. José Adolfo Macias Villamar. Tras su detención, Fito fue trasladado en un vehículo blindado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, el mismo complejo penitenciario del que escapó en enero de 2024. El presidente Daniel Noboa adelantó que su gobierno gestiona con Estados Unidos la posible extradición del narcotraficante, quien enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas en el distrito este de Nueva York.